Ibagas goran ni naibata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing sito palangit pakon tanoon. Amen. Maruhur holong mahita ay parlobe do ia makaholongi hita. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan naibata nama nopa hanami, pakon ham Yesus Kristus napaluahkon hanami, apa ham tondui napasing nama ngajari hanami. Parayak ham mahanami namartupuon, ase lambin marbagal hapor sayon nami, janah lambin sitonggoluh pakon pangarapan nami hubamu. Paahapkon hamma ben nami holongmu, ase marholong ni uhur hanami hubamu, sonai agebani hasoman jolma. Ase boi hanami riap marmalas ni uhur, mamuji pakon pasangapkon goranmu. Jalo hamma tonggo pamujion namion. Amen. Hundul makuria. Puji tau se Tuhan ta, marhite doding haleluya nomor 407, ayat sada pakon ayat 2. Riap maita jongjong. Martonggo mahita, sopotkon hitama dosata hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami na inagori atas, paridop ni uhur mangida hanami. Naroh doha nami jolma pardosaon hulobemu, mansopotkon dosa nami nabuein. Hotop dohiranan hasoman, na mangarapkon pambahenan na madear humben nami.
Gati homado hanami lang parduli hubani hasoman, janah gati hanami hurang sirsir menjalo pardearan humbani hasoman. Habasaron, halayakon pakon lumbang niuhur, gati lang jupah ben nami. Hurang sirsir mangarusi pikiran ni hasoman, parsahap pakon pambahenan nami, gati paroh ringis ni hasoman. Gati lang namadear ibaen hanami, balos ni nalang madear na binahen ni hasoman dopak hanami. Hurang do hanami manunggohon hasoman nami. Hurang ringgas do hanami mangapohi halak na ibagas pusok ni uhur. Patuguhkon halak na ibagas hagalekon pakon pandolean. Sonai age padan nami dopak ham, gati dolang isuhuni hanami. Halani aima asero hanami mansopot kon dosa nami. Maidop mauhurmu, sasap hamma dosa namiin. Pargogohi jana ajari hamma hanami mandalankon hatamu, ibagas goluh nami. Ipangindohan nami on hubamu, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana si paluah hanami. Amen. Tangar anjaha porsayai hitama hatani naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Tapi naibata, domma ipatalar holong ni uhur ni aibata. Ay marhite namate Kristus makop-kop hita, sanggah pardosa ope hita. Ase lambin maluah mahitanuan, humbani ringis in marhite osi. Dop ipitori hita ibagas daroh ni ay. Ibagas holong ni naibata, domma isasap haganup dosata. Halani ay, pataridahkon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Puji hitau se Tuhanta, marhite doding haleluya nomor 384 ayat 1 pakon ayat 2.
Ria maita jongjong. Saksihon hitama haporsaya ontain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya banisap tanohon. Ahu porsaya bani na ibata bapa, pargogo na sotarimbang, na manopalangit pakon tanohon. Ahu porsaya bani Yesus Kristus, anak ni na ibata na sasadain, Indo Tuhata, na tinibukon ni si Maria sangganape haliaban, marhitei tondui na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontius Latus, iparsilangkon, matei anjaha itanom, turun hunaguri tolu, mula manggolu humbani na matei bani ari patoluhon, naik ku surga, anjaha hundul isyamun ni naibata bapa, pargogoh naso tarimbang, unjai ma ia mulak magira, laho manguhumi halak na manggolu, pakon na dok mate. Ahu porsaya bani tondui na pasing, bani kuria parsadaan nama pasingin, parsaoran ni sagala nama pasingin, bani hasasapan ni dosa, bani parpuon ni akula, pakon bani hagoluhan nasadokah ni dokahni. Amen. Kundul makuria. Puji hitau se Tuhan ta. Marhite doding haleluya nomor 450 ayat sada das kubani ayat tolu.
ting-ting atau penjelasan ting-ting na sihol tahunota ibagas mingguan. Patagunupan Bapak Inang, nomor kebaktian gerejon Sunai Humani, nomor kebaktian Irumani Bay, naman dihuti kebaktian live streaming. Naparlubi, ting-ting paduahon sihol marhajabuan. Sihol manjalo pamasu-masuan marhajabuan do, nyombah ni anggota jemaat Kuriaon, Aima Febri, Yanti Boru Sinurat, Aima Buruni Bapa Bes Riamsa Sinurat, Bakon Inang Sintua Mintaulina Boru Purba, na hun sektor Siah Kuriaon. Bakon Patrick Firdaus Simamora, nyombah ni Bapa Amer Simamora, Bakon Inang Rosdiana Boru Sinurat, hun Kuria GKPS Bandung. Pamasu-masuon ya dongkon hari Jumat nalaroh tanggal 2 Juli 2021 pukul 10 WIB di GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Hatorangan untuk khusus kubani keluarga atape nyombah Febri Yanti Borusin Urat atape hubani pengurus sektor Siah naparlobei otangan pembinaan pranikah. Ya dongkon bani Ari Patar, Senin tanggal 20 Juni 2021 pukul 10 WIB. Marianan i konsistori AC Sirsirma Febri Yanti Borusinurat, Bakon Patrick Firdaus Simamora, mandihuti pembinaan pranikahai. Gorodo izon yang bersangkutan, terutama hubani keluarga Bapak Bes Riamsah, Pokon Inang Sintua Mintauli Boru Purba, asih pasingat mah hubani nyombahta. Anggolang roh izon, bani pengurus sektor Siah, asih ipadasma informasion hubani yang bersangkutan. Namangiut, bani pelaksanaan pamasomosuon tanggal 2 Juli 2021. Khusus kubani pengurus sektor Siah. Ase ya turhon ma namangidangi banyak cara pamasumusonai, sonai humani petugas untuk melaksanakan protokol kesehatan, mengukur suhu tubuh, mengerakkan anggota jemaat, berhundulan, aima na iosehon ni anggota majelis jemaat na hun sektor Siah. Asih dingat maai tugas-tugahon. Na paduahon khusus kubani hita parhorja ni kuria nadong IGKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Patar, hari Senin tanggal 20 Juni 2021 pukul 10 WIB ilakok kita mause mangadongkon kegiatan parsermonan parhorja kuria sa GKPS Resort Santar Sada. Hatorangan lebih lanjut khusus kubani haganupan si pangidangi kebaktian minggu naloroh, pakon kebaktian minggu akhir bulan Juni, pakon kebaktian pertonggoan hadomuan tanggal 6, tanggal 7, pangko tanggal sia Juli 2021 wajib roh mandihuti parsermonan. Sonai humani calon situa, calon samas, ase tetap irsir roh mandihuti parsermonan alani bagian humbani kurikulum penilaian huben nasyam untuk 3 tahun huleben nyari. Aima ting-ting, aima nalaho siho zanota bagas minggon bani hagunupan horja-horja tonga-tonga ni kurion ipargogo hituan mahita mandalan konai marhetihon itonggota ubari Tuhan na pinadasni
Humbani tupuan inang Naomi. Martonggo mahita. Bapa nami na inagoriatas, martarima kasih hanami hubamu, boy hanami Tuhan martupu, laho manangar hatamu irumah panumbahanon. Bapa na surga, bahat do Tuhan, namasa bani Huria GKPS Jalan Sudirmanon Tuhan, tiga arina lewat Bapa, marujung golu do Bapa Dr. Andus Kemal Purba Tuhan. Oh Tuhan, bereham hubani keluarga terlebih Tuhan ase sabar sidea menghadapi na masa na roh bani sidea Tuhan. Sonai ma Tuhan, bahat homana lau siranggi honon na bani bulan Septemberon lau yadong kondo Tuhan pesta olop-olop seresot. Bapa yang baik, berikanlah kepada sidea Tuhan pengurus nalaho manragi horja nalaho ihorjahon sidea Bapa. Tuhan bereham sidea hasehatan, hapintaran terlebih Bapa, aseboy terlaksana holy Bapa, pesta olop-olop nami ibagas namar malas ni uhur hanami resort siantar sadaon. Bapa, sonai homa Tuhan Yesus, nalaho marhajabuan niombah ni kuriamu, ay ma Bapa, Febrianti baru sinurat, Pakon, Patrick, Firdaus Simamora. Tuhan, laho marpadan sidea Bapa, laho mengindo pasu-pasu na humbamu, berkati ham Tuhan, pasu-pasu holy sidea, mulai acara dari awal sampai akhir Tuhan, ramoti ham pesta ay Bapa. Sonai homa Tuhan Yesus, pandidion na pasing, na yadongkon tanggal 4 Juli Tuhan, ojurham orang tua, ase membuka hadirion nalaho pandidihon nyombah ni sidea na berkenan kepadamu. Sonai ma Tuhan Yesus, bahak do Tuhan, nalaho si horjah nami, aganupanin, persaya do hanami Tuhan, iramoti ham do hanami, anggo hanami, tetap marondos hubamu. Bapa, sonai homa Tuhan, sadarion Bapa, marminggu hanami, roh kanami hurumah panumbahanon, laho manangar hatamu, na ipadas juak-juakmu, terlebih hubani Bapak pendeta nami, na padaskon ambilan sadarion Bapa, berkati ham Bapa nami pendeta on Tuhan, ase sehat, sonai keluarga, ase tongtong hanami, manangar hatamu, pendeta nami pe Tuhan, pararatkon hatamu, atik ijape ay Bapa. Terima kasih Tuhan, on matonggo elek-elek nami, hanami marterima kasih dan mengucap syukur. Amin. Paimaman doring hita, tangar hita malobay persembahan doring pujian, humbani nama poso jemaat GKPS Jalan Sudirman. Halani sidia mendapat juara sada, bani lomba kaper doring haleluya. Naya dongkon ni nama poso GKPS Pontianak, Kalimantan Barat secara online. Haleluya puji ma Tuhan, haleluya puji ma Tuhan.
pasir sir hitama hadiri ota, lahu manjalo hatanine bata, ngerite doding haleluya nomor 500 sada, ayat sada das kubani ayat 3. Dami hininay bata na mangatasi haganup kauhuron, in manaman ramot kon uhur pakon pikiran na siyam, ibagas Kristus Jesus tuhatayin. Amen. Salom mabata haganupan, diar bapainang hitahinarga ni tuhata, basahita lobe ambilan, hubata, janahay mahuma perenungan, janah sihol dalan kononta ibagas perdalanan ni goluhta. Aima natar tulis natar surat bani 2 Samuel bindu sada mamuka kumbani ayat 17 yujungi marhitehon ni ayat 27. 2 Samuel sada ayat 17 das kubani ayat 27 basahita margatis songon nasomal. Bagian bagal judul ni bani 2 Samuel sadaon, aima tangis-tangis ni si Daud kala ni si Saul pakon si Jonathan. Dopai itangis kon si Daud matangis-tangison pasal si Saul pakon si Jonathan anak ni Ai. Dom mamate tarpatom
Hamuliaunmu o Israel, tarpatom i atas butu-butu, sonahado parmate ni halak naborani ay, Nasiam dolok-dolok Gilboa, ulang Benamin turun namur barang udan bani Nasiam. Nasiam Juma Panggalangan. Ay ijindo mambuk gatar ni Puang Lima, gatar ni si Saul, senjata ni halak na mininakan. Ham Saul apa Jonathan na hinaholongan ang jahaudungan niuhur. Sanggah manggoluh barang mate seng marsirang sidia. Dorasando sidia humbani manuk-manuk nang gordaha. Anjaha gogohando sidia humbani singa. Sonahado parmate ni Puang Lima itongah-tongah ni parperangan. Si Jonathan mate tarpatom i atas butu-butu. Sonahado parmate ni Puang Lima, pakon parmasap ni senjata porang. Singgancay madas ni kita haganupan hinarga ni Tuhata. Luar biasa do memang holong ni si Dauton. Hubani Raja Saul sonaige si Jonathan. Anggo si Jonathan mungkin tarjaluhur do. Halani isobut ni do si Jonathan on huan-huan sahabat. Anggo boy hatokon sahabat sejati. Tapi si Saul nagati, sihol membunuh, sihol lau parsedahon si Daud, namin lang paladas sunay pikiran ni si Daud, ang menurut somal ni idunya. Gariada marpuas-puas maya namin parmate ini si Saul raja ayat. Tapi masih martangis-tangis si Daud bani parmate ini na dua halakay terlebih pakon partalun di bangsa Israel. Ijado, hanjado roh ni holong niya. Kon marapor lusa ada catatan bata. I dunia on bahat do holong. Ay masih bahat do holong agi bani lagu. Holong mangalap holong. Holong nalang tuk tapi lang pala iringi hamda. Boto diringi hamboy doha ganun segala lagu. Mardua holong on pisi janginan natin. Holong do ganup tapi lang holong na izonon. Holong na humbani Tuhan. Holong na humbani Kristus Saima na ipakai si Dauton. Jadi lang membalas. Lang papuas-puas kon. Ay boy doha tau kon ay mahua do. Kan boy do sana ini namin. Hala ni sihol do bunuhon ni si Saul terus si Daud. Kala ni sirik simburu pa kon nalegat. Tapi si Daud lang sunay memaafkan mengampuni. Ada bentangis ni tangis bagali Jonathan. Mase Raja Saul na mininakan. Mase Raja Saul na tinopan na yangkat ni bangsa Israel. Raja pertama. Artinya ay iya dos dia hab diri ni pakon Raja Saul. Agi pitulang ni dua itondong. Anggo iuray kon, anggo ijujuri haganu. Anggo itangis kon, tangison luar biasa. Apalagi halak kita. Halak si Malungun, karo jago-jago tangis duga nupanin. Termasuk halak jauh dia. Oh Bapa,
Makaro-karo rakut bisi sonay do martangis. Siang ko se ari, ya, puho mahaminang, balo siyaw salinar. Ya, lobik sonay matangis di si Daud tangkoy kaji banyang bilanon. Luar biasa tangis ni. Alam niya hita ganupan, ang bilanon patugah ko ng bata, kolong na humbani Tuhan mamardalan. Ay masihorjahonon, si praktek kon bani guluhon natin. Lang mambalas, lang mardingat kelemahan kesalahan. Atap sonaha pimpawain ni halak tetap dia mengasihi, mengampuni, imaafkon, ay manapas. Dopay sobut do bani tekson sabutul ni holong parsaninaon hala ni huan-huan do si Jonathan. Lang ibat-bat kon si Daud, borit niuhur puri dong pe borit niuhur ni hubani tulang ni si Saul raja ay. Hubani si Jonathan anak ni. On gati dunia on lang sonay. Jangankan keluarganya, dayok ni penggulo pusrana pergijik. Panjemuran ni perana padaw. Ay manggui dunia on. Tapi on lang ibat-bat kon keluarga lah ni gati. Orang tua do keles komplain, dihut nyombah. Izon lang. Harga di bensi Daud haganupan natin. Termasuk si Jonathan, sobat sejati doon. Bahkan lobi humbani holong ni Naboru, ang ibasahita nokan. Na siyam do mambasahit duplo naman. Holong ni si Daud, holong ni si Jonathan humbani si Daud. Lobi-lobi humbani holong ni Naboru. Sebutun na siyam. Luar biasa. Ay Naboru pida makahulong idalahi siyang tanggung-tanggung. Kasi dong pasrah. Hala ni holong ni dua itu. Tapi lobi personay holong ni si Jonathan huban ni si Daud pa kon sebalik ni. Jadi holong na humban ni Tuhan da sa boyay. Lang holong na dunia ni akin mahamay si puribahat petok kita holong helong pa kon nalegan. Holong na humban ni Kristus ay do si praktek konon. Apalagi ba ni zaman kopiton. Tangis ala ni pusok ni uhur. Atene ay si Daud. Ang gujora sada no kan nama posogi kapesduriman luar biasa atene. Memang zaman sonon ma ay dunia maya naman do namay. Kanay do. Ijon si Daud ti praktek kon doay. Anggo ba ni Facebook, rip turut berduka kan na da sa somal ni. Anggo si Daud langit tangis kon di praktek kon. Bahkan ang ibasahitay po din yung bilanon, ginopar ni si Jonathan, ditanggung jawabi penuh. Si Daud. On maholong na humban ni Tuhan ay. Jadi kung kape Sudirman no ka na maposoni, mungkin tangis doon sa dia, juara sa daun. Luar biasa, puti anak ko dyan, Sudirman hujan. Memang ay masunaryon. Ay life man duganupan. Kala ni prokeson. Kita'y Jawa lang tanggung. Ay masing holong na humban ni Tuhan ay manatalub. Praktek ko, nun ba ni Jaman kopiton, masa kopiton. Husukun ma si Nabori sa tekanay. Naik doon, naik pak, tapi naik kopit ni. Aduhan namin yun. Kakakmu lulusnya pak, tapi lulus kopitnya itu ni. Jadi po di rumah ayah dong, na nikah. Main dotong musik katanya. Pak, itu ada nikah di belakang rumah pesta. Nikah siapa, nikah apa, nikah kopitnya itu Pak. Kopit manduga nupi bayan gambaran. Bayang kon hita. Halania, memang ay mamasani zaman ni. Tapi pulang halani or humaga be masadi pangahap. Bahkan paurat kon dirita hubani Tuhan. Mandalan kon holong. Na, yarap kon jol mabuhay sunaryo. Ya, boy do na miskin memang parlo be maseda. Tapi dok ni kan maseda do ganu. Ay maluar biasa ni na masaon. Tapi haganupan no ni butok Tuhan do. Agay pelang haganupan na masay ni harusukon Tuhan. Halanya ito tap marondo subani Tuhan hita. Songod si Dauton mangondoson haganup na masa atin eh. Dopay na mangihut mariti ang bilano ni patuga do mata. Bani tangis ni si Daud ay sengong ka namin talo Raja Saul. Sengong kakala kay songon manuk-manuk ng gordaha do selantiasa menang. Artinya ay patugah kon satu saat berakhir anay do guluhon.
Langadong na totap, langadong nahot. Si Daud pe sadari duay. Satu saat akan berakhir. Halaniay pardiatay mapardalanan ni goluh mandalan kon holong na humban ni Tuhan ayat. Halani goran do na ipay mahalak kan na do. Harimau meninggalkan belangnya, gajah meninggalkan gadingnya, manusia tidak meninggalkan hartanya, tapi namanya. Ay manibutoh ni si Daud dyan na pikiri bagas. Mandalan kon holong na humban ni Tuhan. Bahkan tangis ni dolog gilbuay na milang palarohudan be. Songan nakutuk man doay bura-bura. Halani saja ni pangahap. Jadi jol masonarion pe bapay nang bahat man na manghapon saja. Masadih. Urilang petarbayan to luhali mangan sadari songon resep ni dokter 2 hali piseng matay. Halanya ay rumah man do bahatan janahay do yan jurhon. Mendunia doon etek do duniaon bani kopiton lang bagal. Halanya hita taat patuh. Halanya ay do yan jurhon. Namang yut marite ang bilanon, pusok ni Hur ni si Daud, yondos kon hubani Tuhan, ase Tuhan manamar mudu-mudu gol ni ganupan bangsa Israel, sonage keluarga ni Raja Saul pakon si Jonathan. Yondos kon pangondos kon ni pe luar biasa do, ase Tuhan manaman jaga bangsa ni, Tuhan manaman parorot bangsa ni, Tuhan na ibatama tong rapa kon bangsani. Tutunduh maundos-undos tabani na masaon. Totap marondos subani Tuhan at apahapi na masa. Na masaon padohor kon diri. Baik soal na marjung goluh na boritan. Ulang rahitay pambiar-biari na masa. Asal mabiar kita bani na masa. Boy duay gabe makorkon. Naborit bani guluh ni Jolma. Alam niya ay bapay nang at apahapi na masa bani guluhon. Totap mahita, nahurang haganup ondes kon hitaw bani Tuhan. Tuhan lang paturut kon haganupan na persayain bani pardalanan di guluh ni bagas kahurangan. Tidak. Tapi tetap marmudu-mudu. Halanay bapay nang pos mahurta, pusok ni uhur, tangista, ondos-ondos ta tetap bani Tuhan. Jana tetap mahita mandalan kon holong na humban ni Tuhan Yesus yang tidak menuntut balas, yang senantiasa mengampuni, jana tetap kuma memaaf kon halak na legan. Halani sonaha pe jol maindong do kelemahan ni. Tapi kelemahannya ay pakai hitam ay, berhikmat kita ijayat ini. Halani na masa ganupan dong do hikmatnya ay. Masa kopiton pe dong do hikmatnya. Duku si pikir-pikirin na marmaskeron, malasurku, masih. Lang taridah takas diri matua. Lang humatakas na gigi palsu. Bayang kon na siya main. Boy doy didah kam hagan na masa. Ambil hikmahnya. Halani sa do kahon di Facebook. Muka do taridah. Jenges. Lang anong nasambor ba ni Facebook? Ang komentar. Sonari. Kanon. Ay sekadang-kadang nagunapikiri, pinggol man dibuka. Ang go pinggol dibuka, mendengarlah. Kanay mabahat memanangar. Lang pala marsahap bebahat. Ay sa butul 5 tahun pe kan ditutup. Dahil sa dong lokan na plastik kan ditutup do sa butul. Halani mata do, hidung, mulut. Lang terbenbohi be, jadi andalan. Ay do artinya. Ahan naman do pinggol mamanangar firman Tuhan. Mambogay kata ni bata. Dan merenungkannya siang dan malam. Lani ay bapay nang atapapi kebutuhan ta. Lani mulai mahuidah dong natar tunduh. Anggo. Asal huidah madong natar tunduh ge. Uturus konon pelang adong gunani. Alani ay mendoding malahaw. Alani. Bekam alani yakin daw ijon huidah CSY papudas kamalah atini lang pala cebi bayna atini halani payah do buaton jol manasonon
mahal orangnya. Tapi tetapi di Sudirmanon piga halap. Selobit. Biasa ni Marsia Rusan dong, golang Marsia Rusan yuji mahite jon. Ala ni dong masa tahun hana milang pajupa. Sa tahun bolon lobby. Doding hamba pa na surga. Bapa nai surga sai pina pasinggoranmu sai rohmah karajaonmu apa rosuhni uhurmu sama sekali tidak bersyukur na siya. Alam ko'y tangar. Kenapa bisa? Terus kamu, ilang kumatur. Lang pala bungal kamu, lanjut aja lah Pak. Halani dong madong ko deni, Marsia Rusan. Ay masih tapi Marsia Rusan malah zaman kumito. Parhorja Marsia Rusan, Pagori Marsia Rusan. Ang godong menaboritan ulang mitori Hakimi. Ang godong nasalah ulang mitori Jajiki. Mengampunilah. Memaafkanlah bani kuno. Halanya itu pangindo Tuhan Yesus umbata. Nadop diampuni hita. Hita pe mengampuni. Pasadahon mato. Padiarhon mato. Ngagiahan na masa. Atay maju. Ase terus tetap gereja. Berkumandang bersinar di dunia. Hamba Bapa naik surga, terima kasih Bapamu, sai rohmah karajaanmu, apa rosuhni uhurmu. Amen, Bapak Inang.
Terima kasih mabamu parkibut nami. Martong kumahita. Terima kasih Bapak bagas Sam Yesus Kristus tetap doha mamasu-masu hanami aganupan pagori ni kuriamu. Terlebih mana dong ikuriamu GKP Sudirmanon. On mahanami na mengikuti ibadah kebaktian siangon Tuhan. Takas di bawah hanami gereja inse do bangunan ni. Tapi hanami do jolmani na hujai hujon. Padaskon hatamu, padaskon holongmu hubani halak na legan. Ase buei na mananda bahat na mananda hami bagas holong na sasitong ni. Langsong on holong na dong idunion. Bapa parholongate pasu-pasu hanami. Ganupan hapurluan nami ibutoh kamdo. Namar pusok niuhur namar ujung goluh. Mangapoh mahamba ni keluarga. Dak danak tubuh marbagal main Tuhan ibagas poda hajarmu. Nasi hol manjalo pasu-pasu partong hajabuan hamarapa kon sadia itong-atongan ni keluarga. Sonai humba bapa na marbagal ni urto tap diandos kon hanami lipat gandahon hampas sepasumu. AHP program rencana ni kuriamu mamuka parsermonan, mambayan program mardalan olop-olop, haganupan onyo dos kon hanami huwa muhala ni hamdo marsangap marmulia, marhiteho ni gerejamu, jolmani Tuhan, pagori inrapa kon parhorjani, rahut ham tetap ibagas holongmu, genup keluarga nami, pahopunami, sindohor nami, atap ijabe Tuhan panorang onyo dos kon hanami hubamu, tatap generasi namin. Jamak sentuh sedia Tuhan. Bayanan nadauha genadohor tetap diandos kon hanami umbamu. Mar pasu-pasu maham benami ganum. Jana harosuh mudo tetap nasaut. Ibaga Sam Yesus Kristus Tuhan nami jaloham matonggo nami. Amin. Paimai patupuhita galanganta, tangarhita malobi hata ni nebata, nagibenjolan batalah manggalang, ay manatar surat, Bani Heber 10 ayat 10, mambahin na madear, apa marsi bere-bere, ulang mahalu pahon na siyamay, ay galangan na sunaya ay doy harusukon na ibata. Sonari patupuhita magalanganta.
Riap mahita jongjong, martonggo mahita mengondoskon galanganta hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami pardiar layak janah na unjah huben nami. Tarima kasih mahatahonon nami hubamu halan itongtong di pasupasuham guluh nami. Dom may hasomani ham hanami janay pasupasuham horja nami das hubani sadarion. Sonari bagas malas nyuhur. Roh doha nami mengondoskon pasu-pasu. Nabi neremu huben nami galangan hatari makasihon nami pakon puji-pujian nami hubamu. On pesay jaloham magalangan nami on. Bahay nasangapon di goranmu. Janah mambahin lambin marhatari dahan harajonmu idunyon. Ibagas goran anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Jaloham matonggo nami on. Amin. Marhitei dia tei tupa roh doa Tuhan. Marhitei dia tei tupa roh doa Tuhan. Mamdoa Tuhan Hamba pa nami na inaguri atas, say na mapasing magoranmu, say roh maharajonmu, say saut maharosunurmu inaguri tongahon songon na inaguri atas. Bere hama ben nami sa darion haguluhan hari-hari, sasap hama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman na mardosa dopak hanami, ulang hanami bubay hamhu parlajuan, palwa hama hanami humbani pangabon. Mana siam, pindahin na siam mana madear, ulang mana jahat ase manggoluh na siam, ase tongon majahoba na ibatas sebaut hasoman na siam, songon na hinatahon na siam. Amin jalohamma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu ang jahay parorot Tuhan na ibata maham. Isondangkon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Janah maidop mahurni mangidaham. Idop pakon Tuhan na ibata mabuhini hubamu. Janah ipasorap madame ini bani tonduimu. Amin. Shalom mabata haganupan. Shalom.
ubah